Chibai ule August ni som ni le panga ania Makwe region Gango Kalei motor kongpuya Military Council motor kalai chu io nam omtamna Gango PDF ta chuan August ni som ni Pathum Khan anlo boma sipai motor pathum an bom chiat thu YDF thu chu a anta langani YDF ten an bom na hian sipai lam mi som thum vel thi in mi som panga vel an hiama Military Council ten RPG in an beilet vena in YDF lam hliam anom lo thu an ta lang bok sagaing reason tamu vela sipai tran pui tura kalmek ni zan darli le minute som ni khan an bom thu YDF General Secretary le Information Director Mizo Thai chuana soi Gango PDF thu chu enan ta lan danin sipai motor pariat inzui chu motor pali kan bom chiat saka mi som thum velan thia an nu lok sipai ten nung to zo reilo te a sipai ten anon beilet le a sipai pani an hliam thu Director Mizo Thai chuana soi ani he in ka na chan chin hi Zandar som pakhat thleng khan Military Council ten thu chua engma an siam mu tur om lawa Gango PDF ta chuan mi puite inveng film khur turin an thrit loka social media lama tarlan atul to thu Thachi Lake News Agency a Facebook a nimin khan an ta lang ni Zandar kuale achan vevel khan Gango Township nan kha khoche vela drone pakhat athok kwal chiam ti hriatani bok August ni som zan po khan Gango kalei motor kongpuya sipai motor kalai truck pakhat chu YDF ten an bom chiat sak to a July ni som ni pariat po khan Gango kalei motor kongpui veka sipai motor pahni an bom chiat sak to thu an ta lang bokani Russia le Myanmar te chuan ral thuam le technology lama tho dun dan tura anin buat sai mek thu Russia Vice Defense Minister Alexander Fomin chuan August ni som ni Pathum Khan Myanmar Military Chief of Staff mong ai hena asoi thu Russia tas news a anta lang Myanmar hi Asia Pacific chevel le North East Asia a Russia ne na inkom ngei ber anni ati ramchung in rel bol na harsat na antok nuala in opna lama thei top an chu mek thu a soibok Myanmar sipai palai te hi Russia in Moscow Patriot Park a abuat sai tur International Army Games and International Military Technical Forum Army 2021 opening ceremony a telve turin Russia Vice Defense Minister chuana somani he function a hian Russia le ramdang siam ral thuam changkang tak tak pholan turani a chance thatak ani don thu le inti siak na po antel thei thu Alexander Fomin chuana soibok Myanmar Military Chief of Staff mong ai chuan Russia Vice Defense Minister Alexander Fomin du sakna le Myanmar military ten kumtin ral thuam lama ma asona wangin lom thu asoya hunrei tak ram pahni in po ton na athat zel thainan Myanmar military ten thu antiamani National Unity Government NUG chuan Military Council te dolet turin ruwa manna asiam meka munrang rangadin mi puiveng him tupol PDF te chu athei anga ral thuam silai pek antum thu NUG sarkar Defense Minister Raymond chuana soi NUG sarkara Ministry of Defense Department chu ethnic armed group tenen trangrualin thunei na latu sipai ta chu arwala dolet na ni tur di dei chungchanga anin ron meka ruwa manna asiam bok ti riatani di dei chungchang soi tamlu tuklo tur le interview vela chanchin kimchanga soi vek lo turin Defense Minister chu PDF thalai ten an nge nani nakina thilti harsatu ni tirlo turin an nge na chuti rualin interview vela po zo chi lo le chan chi lo ang chi chu chang lo ngam turin an ngen bokani di dei ti hi soiwak to loila tuna hian di dei tia kan awrenga wangin nuai lama thokte harsat na athlena khuwa khir anni pha di dei chu tan ani huna chia soi atha chutianga atakram thleng thei tak tak tur poin NUG ho tu ten minron puiro se ti in PDF thalai ten an nge nani Khovela magazine lar tak pakhat The Economist chuan kumsang ni som ni pakhata khovel khopuiral muang berlis somruk atar chua yangun khopui chu atnuai bera a omta heli sa hian Denmark khopui Copenhagen chural muang le him berangai ania hei hi kumni danjela en chinna nei ani thina chung khopui somruk zirchian na chuan ramchunga building sakdana himna mimaltin himna
environment hriselna healthcare system tenen endik na tur hi chi hrang somnga pasari a oma chuta a that dan result rin ranking hi siam ani thina ni People Defence Force PDF te chu ral thuam da in petur le PDF ral thuam keng te che dan chan chin hril tura nor na le vauna le kha chu Yangon Township then khata tar chu ani chu le kha chuan PDF te u ral thuam da ula in pero u ani lo chuan nuai chimi vek in niang ti in a in ziaka chung le kha te chu electric ban vela an belani chu ba ka NLD party hian kumsang hi som ni in thlang khan vote ru le teaching penin phakar takathila ti awangin tuna chuan vote ru party an ni to a ding chuak thei po an ni to lo chu wangin in rem taka omdu mi pui te chu PDF sipai te chanchin sipai te hril tur le chanchin hril tu te chu loman pek an niang ti in ain ziak tel bokani ASEAN Legislative Assembly a Military Council palai pakhat observer anga antel tir chu democracy and khuma Military Council te thlop na ti in CRPH 10 andem thu nimin khan an thu chu an ta lang ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA hi ASEAN Legislative poimo zual tak ani awangin atum somli pani na chu August ni somni pani khan Brunia nei ani he assembly a hian Myanmar hlut to palaya tangin CRPH chairman U Ong Chinan International Relationship Committee member ni mek domiat thidar tun le UC2 mong te tel turin ming the lu an nia ASEAN Parliament Assembly chairman HE Pehin Dato Abdul Rahman ta it chuan Myanmar atanga CRPH palai kaltur an the lu te chu alo nol tak thu CRPH thu chu a anta langani AIPA chairman hian an nol na chan hi engma riat tir aum le silawa chu wangin mi pui thlan tin ni lo Military Council te observerin atel tir ta zoka democracy kalmang zo lovin sipai lam andu sakna hi CRPH hian adem tak zetani he athil ti langsar zethi alung chiat thlaka ram sang te poinan dem le ani AIPA hian Asia ramzinga human rights democracy security le zalen taka anom theina turin andan zama achuang kuwa international human rights thu chua section somni pakhat na po hlei nei taka thil ti akhap thuwa tel bok chu wangin tum somli pani na AIPA assembly a until nol dan hi thil za thak zinga chin chia tlak ani nge yang an nol na chan engma hriat tir aum bok si lo dan anga thlan tlin te hi ro rel na tel zok o mamoi ani thu an ta lang bokani kan palet khuwa mioma veng number 2 Ong yata napagoda bula Military Council sipai te bom kam chu pension latura u in natanga kal kumsom ruk pakhat mi meichia chuan rapuakin akeveilam khum noilam zong a chevek ani he thil thlen hun hi chundar song pani vel ani a township Red Cross pola nurse hovin and colin kan palet damdoi in natangin pakau ku damdoi in lama anda luta kan palet township Red Cross pola thunei tu pakhat chuan bom kam ara pu na hi khochung ania amun chu bike le ke akal na pumpel shortcut kong ani ti na soi NUG sarkar chuan firfiak Military Council uipa anga omreng sipai ta chuan mi pui hremna an tuar ngai don ti in warning an pevele ta mi pui lama rontlan lut sipai le police te service to zat kum ni na reng le pension te chu NUG sarkarin mo phurna alak zui mai ba ka tun din huna ma mo sa himna chung ko himna le an kho sakna ata na mo phurna la in atran puina tur ruwa manna asiam me kani chu ba ka din thar le tur federal army le police department lama na poimo le ni na poimo chel thei tura ruwa manna aum thu po hriatani CDM lut sipai chung te sa himna konga mo phurna kan la ang ti in NUG chuan an soibok sipai thu nei na do dala CDM movement atel sipai tele an chung te sahim na chu National Unity Government NUG in mo phurna alak thu NUG acting president Udari la sai chuan voina thu chua siamina tar langani sipai in thu nei na apong lak nuwa general min unglai kai hruai Military Council in mi pui chunga tharum tho na chi rang an thlen te tuar thei to lo sipai huna officer
sipai lu bok te chu CDM a lutin mi puite ne nan thok chho zel ti riatania chuti rualin sipai huna sipai officer ho CDM zom du tam tak omba se an chung te sahim na an lung khama wangin CDM alu an ngam lo thu military hospital pakhata officer pakhat chuan RFA a hrilani tundin huna CDM zom sipai ta chu sipai mun pon lama chung te nei le chung te ngai tu ngai lo tlangwal an ni deuh tlang puya thren khat CDM zom sipai ta chuan an chung te mun him lama kaltir ma sa in an nuwa CDM an zom vele thina CDM lut du sipai te tan NUG committee pakhat chuan tranpuina ruwa manin an mani mai ba ka an chung te sahim na ngai tu sakle an ni na le pension te thlenga ngai tu chhun zom ani tur thu a soyani CDM zom sipai ta chu low kap low turin alliance pol le tual chung PDF te chu hriat tir vek an ni to thu NUG chuan a soya CDM a lo lut sipai te chu sum manga choi moi an ni mai ba ka an sahim na thlenga ngai tu sak an ni tur thu kareni National Defence Force le mindat CDF ten an lo puang to bok February ni khat atanga thu nei na sipai nan lak nuwa CDM zoma mi puite ne na thok kho du sipai zariat vel anom to ti CDM zom to sipai engzat nge an ni ti chinchia tu pola huai tu CDM captain linlet ong chuan RFA a hril ani Chin state kan palet township chunga bu fai thiar lu tu ta chu military council sipai ten kap tura thupe firing order an chu mai ba ka chan omlova an man thalai ta chu mi pakhat Myanmar poisa nuai som zela tlan chuak turin military council chuan a hriat tirani kan palet tual chung mi pakhat chuan man to ka piang ta chu police station a an da zela tlan chua don chuan poisa choi angaya khul chua an tam to khop mai mi pakhata chiat nuai som pek angaya pek vek theilo chuan nuai nga pek masak angaya mi then khat chu an mi hring man te thil nei lak sakin an chua le bokani voina po kho chung lama an strict le ani ti ina soi kan palet township chunga hian military council sipai ten civil mi som ni chuang an man to a atam jok chu poisa an khul tir le awangin an ron chuaka ma se mi pahni chu mi pui veng him tu pol ne in zom na neya an rin tlat awangin an chu ve du lawani voin lama po kan palet kho chung chu ahma aya kho khir zual ni in bu fai thiar tu te chu military council lamin firing order a chua to awangin bu fai dam doi ei tur phur tu te chu an mana an bung ruwa an lak sak boka wangin kho then khata chuan eile in tur nei to lovin har satna an tok mek ti hriatani August thatir lampo khan military council sipai lamin zan lama chan omlova silai me pu le civil mi te chen na in dapa an thil nei lak saka sual rong an bol thu po hriatani voin August ni som ni panga jinglam dar som pakhat le achan ve vel khan tedim Myanmar economic bank ka vengtu police pathum chu tu ti hriat lo ten an kaphlum ti tidim post chuan an ta langani dan lo anga sumlak lu hi black money ti ania barmaram hi khovel ho pa black money tam na berani ang hei hi thil man sang chhozel tura man ro poimo berani Burma sipai council sarkar hian banking lama an mi thiam chorte CDM an zom hloma wangin ami chor thar vice chairman thar chuan a control thiam tak tak lova tunlai hian foreign exchange rate asan wanglai takania US dollar khatlut na po Myanmar chiat sang khat zariat thlengin an tong chhomek ani black money ti tlem turin sipai council sarkar hian ma ala thiam si lova foreign exchange mu'na ani don phot chuan ngai tu na seng lovin China sarkar ne in sum don ton nan an leiba thangkam chu haider chungin special economic zone siamin in rem na MOA or MOU asiam pui zung mai ani black money ang bokin dan jam zom lova dollar euro pound le ramdang poisa in leiton thuwa hian official rate ang lo taka in thleng ton hi black money market ti ani sipai sarkar hian banking lam hi ar khothim dai ang devin an kalpui to thina bank ming chu adang dangin phua kwal thin ma se atnar kai tu akai kuang chu civil kora in thuam mai thing hongwa an ma ni thowan ni tuna Central Bank of Myanmar hi alo pian chhuat tira ming chu Union Bank of Myanmar ti ani April ni thum sang kha chakwa somli pariat khan Reserve Bank of India nuaya tangin
The Act of Union Bank of Myanmar sangkhat zakua somli pasari mangin ain dang ve a poisa in thleng ton nan Burma chiat khat le India rupee khat ain tluk thin ani US dollar khat le chiat nga ain tluk thin bok tuna chuan India cheng za chu chiat sang ni ania US dollar khat chu Burma cheng sangkhat za sari atanga sangkhat zariat lai ani ta sangkhat zakua somnga pani July ni khat alo ni chuan the Union Bank of Burma Act chu mangtanin Union Bank of Burma ti in mani pualin Myanmar chiat an chukai ve theita a mani ke in Burma sarkar bank chu alo ding rang theita ani Union Bank of Burma chu chiat makla duai somli in bultran ani a sarkarin chiat makla duai somin sum bultran na capital alo tung ve bokani kumsang kha zakua somnga pariat khan General niwina chuan Prime Minister Nuan he na tangin caretaker sarkar ho tu ber ani na kha nuam ati tariawa thunei na alo temvir laklo to sia azong chang chuan mipui thlantlin sarkar chu nam thlu in sipai council sarkar chu sangkhat zakua somruk pani march ni khan adin ta ti chuan socialist economic system in ram chung sum don na chu akal puita a hun laia private bank om zong chu alak saka a nationalize mia maya chu ko tong chuan P2 paing theng anti People Bank of the Union of Burma Act kha sangkhat zakua somruk pasari khan aduang fel le ta sangkhat zakua somruk pakua atang khan aming hlui the Union Bank of Burma chu the People Bank of the Union of Burma ti in sarkar ta liao bank om chun alo ni ta ani The People Bank of the Union of Burma ti po chu the Union Bank of Burma Law of 1975 mangin Union of Burma Bank ti in azul deuh thuakin ming an thak le ta ti chuan bank dang pathum nei bel le in Burma Rama Union of Burma Bank Myanmar Economic Bank Myanmar Foreign Trade Bank le Myanmar Agriculture Bank ti in alo om ve thli ani sipai lal ho thawin ro an rel hun kumsang khat zakua somriat pariat khan Myanmar ram economic system chu plan economic system atangin market oriented system a mason tumin kan kale chu anti ve boka financial activities lama chakzokin ma kan lak theinan ti in the Central Bank of Myanmar law chu July ni hi sang khat zakua somkua khan an han duang le a bank mingpo the Central Bank of Myanmar ti in March ni som thum sang ni som pakhat khan aming athak le ani ramchung economic din mun siam thata annual budget siam chu soilo ma ni ram poisa paper money bank note po achu thathiam phum fe lova waji money factory atangin poisa achut bel mek lain an thiam puipa ber sipai officer technician thren khat chu an bi bodai sia ale lam chut zo lo rong pher nuan mai an kalsan nuala wangin Central Bank of Myanmar chuan sumpek chu alama harsat na ala nei zel ri don ani khovela hian dictator ro rel na hi alo om fo to thina ma se mi puiten an do dal tlat ta an tran khong tlat chuan dictatora ro rel tum tu te hi an tlom fo chin Myanmar chungchang po hi han thlir chian deuh chuan an sipai te ngei an tlom tamaya in pe anom reng to mai heti hi ani zel chuan Myanmar sipai te po hi an tlom ve nai mai to in arin om iti velo mo